شالوم یعنی صلح و سلامتی خدای زنده و حقیقی بر همه شما خواهرها و برادرای عزیز. Burada gördüğümüz gibi Tanrı ve söz birdir. Ve Tanrı sözü. Have you ever thought about who is God? Have you ever thought about, is there more than one God? And have شلامة وشفاقة مارني شمشيخة موخن مخبي خزيانة رقعت أرامية الخرزة دياني قالت شرارة ملوءة যে যিশু নাম সর্বশ্রেষ্ঠ নাম, যে নামে স্বর্গ মর্ত পাতাল নিবেশে জনপদিত হয়, যে নামে সমুদ্র জিহ্বা স্বীকার করে যিশু। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। फिर अगली आयत में लिखते हैं कि खुदा खुद Xudan her bir لسر پیلانه کچی کر حاضر کر آباد کر. خدا نیکوست عزیزان. عشق خدا رو باید هر کسی خودش با گوشت و پوست و استخونش با روحش. عزیزان عیسی مسیح که کلمه خداست، خود خدا، हम जो है वैसी शांति, वैसी आशीष, वैसा जो है दूसरी गल ki o sada bırakmalı. Birisi gel ki o neden alıp aramızda yaşadı. Neden? Çünkü Tanrı'nın karakterini, sevgisini bize gösterdi. وخشكوا براية خوا از دعاتكم بركات بوعد تأكيد سربي بايبه. उसके बराबर कोई समझा ना कोई इंसान, ना कोई हस्ती, ना कोई पूजनीय जो जब मेरी और आपकी जिंदगियों से जलाल जाहिर होगा तो तब हम उसकी कलीसिया, तब हम بله تماشامان هرجا و برس ام دیسا به پروگرام کردن لسر اکران نوانه ایرو مجارمه ویل سر گناه مرن اوجیا گلو گناه چیه مروف بریا گناه بچاوای دمره و بچاوای پشت مرنه جیان دگی جمع امیل سر وان مجاران بسکنن از هیوی دارم ایرو جیون برکته کم مزن بگرن هیویدارم که خدان ایرو دستی خواه باویجه دلیوه و پیوا خواه گوتنا خواه بخدلیوه ایرو جی میوانه که گلک هیجایه شوان دیرا قنج برای اسامه امی به هفره بن ایرو بله برای اسامه اون خیر و خوشی هاتن قال لك سباس براي شعبان، قال لك سباس جبو دعوتاتا اسلافي من اشترى جبو همو تماشافان المجي، قال لك سباس جبو دعوتاتا براي من خدتا وتماشافانا بيروز بكي. هم قالك سباس كن براستي ببشتار بوناتا از قالك كيف خوشم و سباسيا خدان دكم كو اف امكان اف درفت دامه. اجي قال لك سباسيا خدي دكم كو جارا قدم مكاريبو استببينم و اسباسيا خدي دكم كو في درفتا هاني داما داكو ام بحفرة ام لسر مجارنا قال لكي جرينج دكتيبا بيروزا سر جيانا خريستياني ام بسكنن. بله آمين. نها ایرو امیل سر گناه چیه تی چه معنی مرن بچاوای بریا گناه مرن خواهد و پشتی مرن روحانی و چاوا بچاوای جیان گیشتمه امیل سر وی بسکنه نها ام دزانن لسرانسر دنیای گلک باوری هنه به میلیاران مروف هنه و هر یک به باوری که وگری دایه و ام باورن که او جی ده دربار گناه ده دربار مرن و جیان ده هین فکری وان باوری وان هنه لی ایرو امی لسر لگوری کتابا پیروز که او چوا نشان مدایه و به دوی خدان که بریا رحی پیروز که هاتیه نویساندن امیلی بنیرن که گناه بچاوی گیشت و بچاوی بخوره مرن آنی لگوری یعنی هر کس لگوری وان باوریان چاره کی دیگرن پرسامن اوه برای اسامه لگوری کتابا پیروز لگوری که ام لپیمانا کون وکد ناوا گل اسلام ده وکی تورات زبور زانین و انجیل لگوری کتابا پیروز و 66 پرتوکان پیکته
ام لگوری باوریا وی ام دخوازم به پرسیج ده بکم گناه چیه؟ بله گلک سپاس بو دسپیکا گوتا دا گلکی هجای برایمن براستی گناه تشتکی کو گرک هر مروفک پی بفکری اف پرسهانی هر مروفک جمع گرک اوی پرسهانیش خوب که گلو گناه چیه؟ از گناه کارم و هگر از گناه کار بم گلو چاو ازی کاری بم جو گناه خو خلاص ببم چاو ازی کاری بم جو گناه کاری خو درکفم خلاص ببم جه د پیمانا کوین دا د پرتوکا افراندنی دا د سپیکا کتیبا پیروز دا د بشا سسیان دا ام دبینن انجش بشا دوان دا بشا دوان و آیتا شازدان ام دبینن خدا د سپیک خدا آدم خلقان آدم کر جنتی دا و خدا خص گو تیکلیک د نافبراوی و مروفان دا هبی نافبراوی و انسان دا هبی آدم او انسان ای د سپیکی بو خدای وی کر جنتی دا و خدای وصیتک لآدم کر د آیت 16 د بیجید به خدای وصیت لآدم کر و جره گوت جدار جنتی تاوی بخوا لیتنی دارا زانینا قنجی و خرابی تجوی داری تنخوی چما دبی چم کی تجوی داری هگر تخوار تی بمری تی بمری خدای اف وصیت هانیج آدم کر آدم د بشا سسیا د ام دبینن آدم و حوا هر دوجی جدارا زانینا قنجی و خرابی ام دبینن جوی داره هنی دستا ویجه ده و جوی داری دخون دما گو جوی داری خوارن یعنی وگو کتبا پیروز دیسه ده نامه یوحنا کمین ده بشا سسیان و آیتا چاراج مرد بیجید به هر کسی کو گناه دکی او چد که او لدیجی زاگون راد بی گناه چیه؟ دبی گناه یعنی تلدیجی زاگون رابه یعنی زاگون چیه؟ زاگون گوتنا خود وصیت خودینا و ام دبینن وگو مگود پرتوکا افراندنه ده آدم و حوا لدیجی وصیت خودی رابون یعنی تشتک لدیجی وصیت خودی کرن تشتک لدیجی دا خوازی خودی کرن لهمبر وصیت خودی لهمبر امر خودی سکنین تشتک شاش کرن یعنی گو ام بکرتی ام بیشن گناه چیه؟ گناه او دماکو از تشتكي لديجي قوتنا خدي دكم تشتكي لديجي دخوازية خدي دكم جناه ديس الكور بيمانا كيفن لبرتوكا مثلا كان سليمان دبيجيد بجناه شرمزارية جناه شرمزارية دبشا شاردان دا وآياتا سيو شاراد دبيجيد باكبون ولات شدك يجيد بولات برب آستك بلند ورادكي ليه دبي شرمزاری آن توایان چیه؟ شرمزاری آن توایان گناه شرمزاری گناه و دیسه جمره دبیجید به نامه رومیان ده بشا ششا و آیت ششا دبی گناه بندستیه یعنی دبیجید به ام ویاد زانن مروف می کون او هاتی خاج کرن جبو چه جبو کو بدنا میکون مروف میکون ایجار ونگری بندستیا گناه جاره کدن یعنی گناه بندستیا گناه مرنا گناه بندستیا گلک آیت امکارن در خیندی سرومیان بشا ششا و آیت 23 جمرد بیجید به قلن گناه مرنا یعنی گناه چی که گناه مرنه جمرد انسان رتینه گناه مرنه که تكي جيانا انسان ده يعني انسان بدما گناه دكي او انسان هاني جياني نابيني امين بله وقتی آنی زمان مدید که گناه بچاوی چه بو گناه بخارد چما مرن آنی یعنی ام گلک توفانا دبینن ده وقتا نوح ده ام بجن دو وقتا او كده لوت جبروی گناه باجار سرو بن سروی عرده تنبون آف داگرد خدان جنوب باقش کرد و جنوب دست بکر لی مخابن حتانی نها دیسا گناه بردوامه اف مرن چیه؟ یعنی گناه بخارد چما مرنانی؟ برای من گناه یعنی او مرنا کو گناه آنی او مرنا هانه مرنک
هل بت مرنك ند بدني ديا لأو مرنا هاني درح ديا دجاني مديا يعني دا سبيكي مقود تشتكو آدم رشيبو آدم خدي دماوي آفراند ويكر جنتي دا خدي خواست قوتي كليك دناف براوي ومروف ده هبه جبر فيكي أو كر بهشتي دا أو كر جنتي دا ودماكو إنسان دماكو آدم جناه كر أو جناه هاني ويش خدي وقد كر يعني كو أم بردوان بكن دخندنا خدا د بشا سسيان د برتوكا افراندن د ام دبينن چاوا دما انسان گناه كر خدي دما هات جنتي وبان آدم كر آدم كاتكاني آدم بان كر گو من خوشارت بو چمكي از ترسيا بو خدي جرا قلت چما ترسيا خدا ام دبينن دما كو انسان گناه كر او گناه هاني هشت گو ترس دناف برا انسان و خدي ده چه بي آدم تبشهو برو خدي روي تبشهو برو ته خدي دبيني و تب خدي رد دي و دستيني گفتگوی پر دكي دما گو گناه كر ته چما خوشارت آدم دبيجيد بي چمكي استعظيما چمكي از بي كنجم خدي بيجي پرست كر ما كيش ترا گوت تتعظيم دما كو آدم گناه كر آدم ايدار او تيكليا دناف براوي و خدي او تيكليا زلال او تيكليا پاک و پیروز آدناف براوی خدای ده و قطبو يعني او گناه هانه چکر او گناه هانه دیوارک دناف براوی و خدای ده آفاکر خدای نما کاری بو ایجار آدم و حوا ده جنت ده بهیله دما ام بردوام کن دو خندنه ده بجید به خدای آدم چکر برداوی جنتی ویش جنتی درخست برداوی ده دست بکت بجید ده بی ویش جنتی درخست دوبرد بجی برداوی يعني او قوتان بردا آدم جنتي وي وحوا جنتي درخستن دي كليد نافبرا خدي وانسان ده قطبو ديوارك ده نافبرا وقود ايش عياده جد بجد بجنهن و ديوارك ده نافبرا و خدا ده تشيكريا فاو جناه هاني وي جنه مرن اني مرن چبو مرن ديوار ده نافبرا منو خدي ده تشيكر وقو مخند ده نامه روميان ده بشا ششا و آيات بيسو سيان دو بيجيد بقلاني جنه مرنا يعني جنه چكر جنه نافبرا منو خدي دور كر او تكليا كو خدا قلكي بيريا ويدكي خدا قلكي بيريا ويتكليدكي او امروف بهفربن عيسى مسيح دو بيجيد دو بحذكرنا من ان شابونا من بمروفرا او خدا دو خوازي بمروفرا بي خدا جمروف حذكر دما خدا جمروف حذكر او افران داغو او تكليد ناف برامي ويدهبين لي مخابن او مرنا هاني او گناه هاني مرن اني وي مرني امش خدا دور كرن ده نامه كورنثوس يا كمين ده بشا 15 و ايات 5 و 6 ده بيجي دبي مرن دبي او چيتكا مرني چیتکا مرنه چیه گناه فگناه چیکر گناه او چیتکا هانه کرناف براما و خدای ده امو خدای جهف دور کرن امو خدای جهف قد کرن بولس جمرد بيجيد بنامه عبرانيين ده هجر امبيجن بولس نامه عبرانيين داني هجر تبمره لحف بي از بولد بيجم نامه عبرانيين بشا 15 و آیات 5 و 6 آیات بشا 12 و آیات 4 بيجيد بحياة آنها والبر جنه او إيريشا حياة خويني وهي نكرية يعني بولس بيجي جركا ام حياة بخويني حياة برجاندنا خويني جركا ام لدجي جنه ام بسكنا نفيسكاري إبرانيين وصاد بيجي مد بي جركا حياة برجاندنا مرني هون لدجي جنه بسكنا شما جبرجو جنه امش خدا دور كرن گناه امش خدا دور کرن گرکا از حیا برجاندنا خوینه از بسکن از کده برجینم داکو او تکلی یاد ناف برا منو خدا ده اجی کار عالی خدا از بکم داکو او تکلی وگری خدا تشتیج عالی خدا گر و هین دکی گرک اجی وی گاویج بر خدا باویجم از نخوازم به پیش ده هرم خدا چکر حیا گو او تکلی هانه وگری لي ام السر ثاني تشتي ايد بيبرسيد ام بسكنن گنهي مرن اني او مرنا هاني مرنك روانيه مرنك بدرحديه او مرنا هاني تكليا دناف برا مو خديده قدكر جرك ام حياه برجاندنا خوينه
ام كدا خو برجينن داكو ام قريبا و تكليه ام فقرينن اگو خدا دو خوازه دناف برا مویده به. بله یعنی بفکره خدا این مروف جسدی سد بیکی ماسی چکر وکه چاوا خوازای بیکی ماسی چکر ارد ازمان همو آفینرین که جیان دکن هر تش بی قصر بو مروف یعنی بفکره که مجیه من جسدی دو آنسسی یعنی چقاس از عقلمند بم ancak cesedi sesi bişogule. Kompütereki bifekire ku hatiye çekirin ji bu ku cesedi set performans bide. Ku bê bikaranîn. Lê ew kompüter dikeve destê te ancak cesedi sesi tê bikaranîn. Wê ew kompüter dikare çi bike? Yani wekê wê jî bi rastî em dibên guneh lê guneh ne tiştekî biçûk ku guneh تواخيا هبونا ما تنكر ام دكارن في بيجن وكا اتومك تشوا لجابونيا تشوا سرو بنكر هيروشيما ناغازاكي هر دو باجار هيجي مروفين كو جدايك دبن زاروين كو جدايك دبن هيجي كيماسي بجان ببدن كيماسي تينا دنياي جبروي كنا براستيجي تشتكي مازنه و نتشتك او كمرو ببيجاك ام بدستي عملي خو بكاري خو ام جي باقش ببن تيكليا ما وكي ببخشينا وكي تجي اني زمان يعني تيكليا ما جي خدان قدكر خدان جبو ما تشكر جبو ام ببن زارينوي كو او بابا ما وكد ناف قالي اسلامي ده كو دبيجن كو جبو عفديتي شكر كو ام جيرا عفديتي بكن وكا ام خلامتي بكن كولاتي بكن لما خابن خدان جبو فيها كما تشي نكر شكر كو تشاوا دي باف كو تشاوا هردو جاف حز دكن دبن جنو ميري هاف وفيكي وانچنا زاروكن وزاروك نب دارا زوري تينن دنياي يعني او داي كو تشقاز اي شيجي دكشينه دما كو زاروك تي دنياي بيشاد به وكافي خدان جي جبو شابونا خو ام دكارم ببيجن ام فيكي خدان بون خدان ما تشكر لما خابن تباج اني زمان ادم وهوا اف قطبون بدستي خو بكار اني بله وقت تقول جناه تشتكي قالكي مثلا جناه تشتكي جرك هر انسانك بفكري جناه شيء جناه تشاني سريمن وجناه ويم بقدره دبب ده نمايا يوحنا يا كمين ده بشع سسيا وآيات حشتا قوتني قالكي زحمت وزور دبيجي كسيجو جناه دكي اوج ابليس كسيجو جناه دكي اوج ابليس چمكي ابليس جدا سبيكي ده جناهكار چمكي ابليس جدا سبيكي ده جناهكار يعني وقتاكو از بفاقو تنا بفكرم وقتاكو از جناه دكم از ج ابليسم تشتكي قلكي زورا تشاو از ابليس يعني وقتاكو از بيجم از ج ابليسم ناخذ داويه بشتي از جفيدن يا دركبم از الكدرب اگر از ج ابليسم از ابليس ربم جبر فيكي جرك الشارسريه خبغرم جرك السيرفي برسهاني قلكي بسكنم جناه تشيا جناه تشاني وجناه ويم بقدره دبي هجر از جناه كاربم وهجر از جناه كاربم از تشاو خوش جناه خلاص بكم بله وكي دنجي براي وسما دنافا قالي اسلام دنجي براي ما ببخشينن نيتا ما فكره ما ناوكو ام لسر باوريان تشت ببيجن كو ام دليوان بيشينن لتاني د فكره خدان و د فكره مروفان ده قالك جهتي هنا ام via جكر دزانن ام دزانن كو دسبيكا بري دجي 3000 سال بري دما مصريان دجي خدايا كيوان هبون قال خدا هبون و قال قربان ددان وانجي خيرات دكرن جبوكو جگونين خو خلاص ببن نها لغوري باوريا اسلامي كو مها رمضان روجي دكرن نماج دكن دعاء دكن و لغوري باوريا وان او هيفيدارن كو بعملي خو بكاري دست خو جگونه باق ببن خلاص ببن و دما كمروف جياكي برس دكا كنت يعني دما تبمري تهاري كدري
دبيجن خدان زانه انجا برحمه خدان کو ام خلاص ببن يعني لگوری کتابا پیروز پشتی گناه خدان پیلانه که چاوا چکر يعني مروف بچاوای ویج گناه خلاص ببه بچاوای اب مرن ویج سر مروفاهی رابه بله برای فرسهانه جی گلگی گرینگا چاوا مروفی کاری بیش گناه خلاص ببه به توبه آنها گو ام پرسکن توبه چیه جبرگو براسی گلک جاراجی گفتا گو ام دبیجن توبه هر مروفک لگور فکری خوب پیدا فکره توبه انه از کاری قج بکم از وقت گوت از بکار و عمل خو از کاری بم گناه میکرنا از بهلم کو خدا وانا عفو بک وقت گوت جی دما امش کس کی پرست کن چواتي کاری به درباسی جنته به دبی گرک از کاری قنج بکم يعني بعمل خو بکاری قنج توبه چیه توبه وقت ما گوت گناه چکر گناه مرن آنی ناو مروفان ده توبه چت که توبه جیانه تینی يعني وقت هقارن بيجن گناه مرنا ام قارن بيجن توبه جیانه امين فگناه مرن آنی توبه جی چتینی دنیا چتینی هولی توبه جی جیانه تینی هولی توبه او دماکو از دمام گناه کر مريك قرت الدجي زاغوني رابوم لدجي قوتنا خدي الدجي دا خوازية خدي از رابوم يعني كارن من كارن كرن لدجي قوتنا خدي نوقو خدي دا خوازي توبة ايجا شيا توبة انو از ويريا خوا از ريا خوا بقو هرينم و از شون دا فقرم از فقرم سر ويريا راست او رياكو او رياكو لقور دا خوازية خدية لقور امري خدي ايجارز بجي خدي چد بيجي از ويدي جيانا خدا بكم از وی بکم بنگها جیانیش بوخا ام کارن برنگا گدیجی بجین توبه او دماکو از کاری از دکم از بسکنینم او کاری شاش از دکم از بسکنینم و از بخودیره بیجم اره کاری گو منکر او لدیجی گوتنا تبو لدیجی دا خوازیات تبو او کاری مکر گناه بو او کاری مکر شاش بو يعني او تشتی گو مدکر لدیجی دا خوازیا خودی دما بریگو از ورم وگرم مدگوت افکاری راست افکارکی دوهریه افکاری هانه کارکی راسته دما قوم الدجي زاغوني الدجي دا خوازيه خدي رادبم لي دما از ودگرم توبه دما از توبه دکم يعني از بين بيجم افکاری هانه کارکی شاش بو لدجي گوتنا خدي از رادبم از جي وگرم خدي بيجي افکارکی شاشا يعني از بيجم خدي راسته از جيگو في کاری هانه وگرم ده پرتوک حزقيال ده بشا حجدا و آياتا سيهيج مرد بيجي دبي خدان خدي بيجي توبه بکن و جه گناهین خوا وگرن و برا او شاشتی دناواده تنبه یعنی از او ریا گوم گرتبو او ریا شاشی گوم گرتبو او ریا گوم گرتبو لدیجی زاگونی لدیجی گوتنا خوده خداش مرد بجید به جویریه وگره جویریه وگره داکو گناه تا بین عفو کرن فاما گوت گناه او دما از بخودیر بیجم او کاری گوم دکر سکناندنا من لدیجی گوتنا خوده او شاش بو يعني جرك از شو بكم جرك از جوي كاري هاني از بگرم تپرس کرجي تقول ما بچه آوائي زي توبه بكم بچه آوائي از توبه بكم وقو كتابة بيروز جمرد بيجي دبي اشخوشي هنا كان دبيجن دبي از پوشمان بوم السروي كاري هاني يعني ددن خويا كرن وقو توبه دما از پوشمان بوم براستي تو يعني پوشمان بون انه از پوشمان بوم السر كاري گو منكر پشتي گو مناسكر او لديجي گوتنا خودي بو تاني پوشمانی ناوی نتوبه تاني پوشمانی ناوی نتوبه يعني ام دزانم دما دچی روک هنا جمره ددن خویا کرن پتروس دما گوت خدای گو از کارم از امادم کوپتر هرم حیا مرنه خدا جیرو گوت گو ایرو بری گو دیگ بانکه تسی جارا من انکار بکی و دما کو پتروس وی انکار کر پوشمان بو لی چکر و گریا توبه کر گریا پر گریا و او پوشمانیا وی او گهاندا توبه يهوذا چکر يهوذا اوی چو عیسی مسیح فرود اوی بسیزی وی عیسی مسیح دادست پوشمان بو لی پوشمانیا وی او گهاندا کدره اوی گهاندا مرنه پوشمانیا گولگور دا خوازی خوده به او پوشمانی من دگهین توبه مبرب توبه ود به پوشمانیا دنیای او چت کیج من
او مدبه هلاكي او مدبه هلاكي دنامايا كورنثوس يا دومين ده بشا حفتا وآيات دها فيغوت نيش مرد بيجي خمگيني انجي پوشماني خمگينيا لغور دا خوازيا خودي او مبر بتوبه ودبي توبه رزگاري لي پوشماني خمگينيا لغور دنياي او مدگهيني كودري او مبر مرني ودبي اف چيروكا بطرس بو و چيروكا يهوذا فتوبه نپوشمانيه توبه نپوشمانيه پوشماني هگر خمگيني انجي پوشماني هگر لغور دا خوازيا خودي بالغور نامه كورنثوس يا دومين بشا حفتو آيات دها هگر پوشمانيا من خمگينيا من لغور دا خوازيا خودي بي ناخوا او زي هرم توبه او توبه هنيم بگيني خلاصي لي هگر وك آية هوازا بي آدنياي ناخوا او بگيني مرني د نامه عبرانيين د بشا نهاو آيات بيستو دديان جمرد بيجي چاوا ممكنه توبه چه ببي چاوا گناه من يعفو ببن چاوا ازي جمروفكي گناهكار بمروفكي خلاصكار مروفكي گوهاتيا خلاص بويا مروفكي گناه وي عفو بونا د بشا نهاو آيات بيستو دديان جمرد بيجي دبي كم زيدا هر تشت دبگو ناي پاکبون كونب خوينه بي لغور زاغونه ودبيجت بي رجاندنا خوينه عفو كرن چينابي بيكو بي رجاندنا خوينه عفو كرن چينابي د پیمانا كفن دا تمي ام دبينن خدا دبيجي د زاغونه دا خدا دبيجي گلي خوي هالبجارتي دما گناه چي بو گركا اجال گركا مهك سرجيب بي وخوينا وبيرجاندن دبر چدا دبر في مروفك هو گناه كرنا گناهك گرك خوين دبر ويدا بيرجاندن هر گناهك گرك جبو وينا خوين بيرجاندن وديسا وقو مخن د نامه د بشان هذا وبيستو ايات بيستو دوان دا د نامه عبرانيين د بيجي بيرجاندن خوينه عفو کرن چينابي بيرجاندن خوينه عفو کرن چينابي خدا ايجاب چكر جبو عفو کرنا گناه مروفان انجيل يوحنا بشاس السيانو آيات 16 ام تفي آيات هاني ما ازبر كريا ام ناس دكن دبيجي خدا وصا افقاس پر جدني حزكر چكر دبي لاوي خويت تكانا يتني داكو هر کسی کو باوری پی بینه هلاک نبی لچه چه ببی دبی جانا هر هی بستینه یعنی خدا لاوی خوشاند لاوی خدا کی بو عیسی مسیح لما عم دبي لاوي خدا نه يعني خدا زوجي حاشا جو خدا تشتي هني بكي نه انه خدا زوجي وزاروك جرى تشيبو لاوي خدا يعني همو صفتين خدايتي دويده هنا دي عيسى مسيح ده هنا عيسى مسيح هات بو بدن عمري وبوسي صالي بشتي سيوسي صالي شو سر خاجي خوينا خارجان لسر خاجي خاج بو خوينا ويهات رجاندن مر روجا سسيان جناف مريان رابو هر مروفكي كو باوري ببيني افكاري كو عيسى مسيح لسر خاجي كر وقو مكر گناه من عفو دب بفيرنگي هاني خدا افكاري هاني او بلانا خوا اني سري بخاج كرنا عيسى مسيح ومرناوي وفجيناوينا روجا سسيا جناف مريان دما برده ببخشینه برنامه در باسپین ده ام گلک جاران لسر وی بیاره سکنیم تگوتنا خواهد داوی بکه ادخوازم جبر که دما مجی افخواز زیدن نه پرسین مهنه که ام زلالتر وکن بله کرم بکر نها وکی تاوانی زمان که خلاصی بچاوی توبه کرن ام دکارم ببیجن که دست بردانا جیانا بریه جیانا کونه مروه کونه و نو کرنا بدنا نویه مروه نویه ام مروه نو انجا بریا خاچ کرنا عیسی مسیح که او هات سر روی دنیای که خواه دا قربان هر تشت یک به یک آنی جی گلک جار مروف از هین کس جمع پرس دکن
دبیجن گوری تا ابراهیم چما کری خواه دکر قربان اجی او ایسا هات بیرامن که هین که جه پرس دکرن ایسا جی ده همبره پرس او جی پرسک دن لوان پرس دکر بیای او بپرسکی وردگران ودگران جوانره ایجار مگول گوری تا معنا چه لی تشتک و هات دبیجن یعنی دبیجه که خدا خواست که مروف ببینه که قدرت خواده چه قاس مزنه یا مگم برای هجا برای دلال برای شیرین یعنی خدا به هبونا اردو ازمان به خوازای به هر تشتی خواه شخوا خدا قدرت خواه مزنهی خواه هر تشت نشانه مدایه نه حوجه که خدا ببیجه اجخواز هیزا من هیا قوتا من هیا که از مروفه که هل دبیجیرم بنا خواه و از چه جیرد بیجم او گوری من دکه براهیم کره خوشبو چه کر قربان فکری که لگوری خودان پیشکش خودان بکه لی خودان دید که دلوی پاک راسته او وکه قربانه که قبول کرد او نشان بود ده دست بکه ده هر تشت یعنی خودان چه کربه اگر ایسا مری ساخ کربه اگر نخوشم قنج کربه جبو که پیامه که بده من مساجه که بده من هین تشتا بکه بونا وی تشته خودم وان تشتا دکه اموارن سر خلاصی بچاوی چه دبه یعنی ما فهم کرد که عیسی مسیح ده دلوا گناه مده هات وکی تا گوت که خدا نبقاسیش دنیای حس کرد که کره خواه یک دادا جبو که هر کس تنه نبه که مروف خلاص ببن ایجار اموارن سر وی مسئله مروفین باورمند ای مسیحی بچاوی خلاص دبن بریا ایماد بونه آن بریا توبه کرنه یعنی هین کس دفکرن دبیجن که مروفی که ایماد نبه وکی خلاص نابه آن وکی روحی پیروز ناگره افا خلاصی بچه فکره دایه بله برای من خلاصی قالك هنا وقت أقود بيجن بخلاصي بفتيس كرنية بعماد كرنية. بله. لأن ببين الكتابة بيروز تشمرت بيجي. قالوا كتابة بيروز بيجي بنجها خلاصية بفتيس كرنا. لبنجها خلاصية باوري بإيسا مسيحة. ده كارين شاندي عنده بشر شارع وآياتا 12 مرة بيجي دبي بكسك يدن جبلي ويبيفا خلاصي تنه چمکی باوی می ازمانا تنا ویدن دبن ازمانا ده ندای مروفان کم ندای ما کمروف به قریب خلاص بدن تنه ناوی عیسی مسیح باوری من به عیسی مسیح یعنی دما از باوی باور دکم از خلاصی خو دستینم ده انجیل مرقس ده بشا 16 و آیت 16 بيجي به کسی کو وفتیز دبه کسی کو وفتیز بو کسی کو باور کرو باوری آنی وفتیز بو خلاص بو تمام دکه چه دبیجی و یه باور نکی خلاص نابه یه باور نکی او به دیندار کرن او به حکم کرن یعنی وقوش مرة دبیجی دبی بنگها خلاصیه باوریه یعنی ام پرسکش خو بکن ما کی او مروف ایگو وفتیز دبی کی مروف ایگو عماد دبی مروف باورمند لینا باورمند هلبت مروف باورمند او ایگو وفتیز دبی مروف باورمند او ایگو وفتیز دبی ده انجیل یوحنا ده باشا ششاو آیتا 47 خدان عیسی مسیح جمره دبیجی دبی براستی اجورد بیجم یه باوریه به من تینه جیانا هر هیه جیره یه باوریه به من تینه جیانا هر هی نگوت یه وفتیز ببی جیانا هر هی جیره ما دسپیک گرک از باور بکن و خدان عیسی مسیح جمره دبیجی یه باوریه به من تینه جیانا هر هی جیره جیانا هر هی جیره یعنی جیانا هر هی خلاصیه من چاوا چه دبی خلاصی از دست خود خینم دماكو از باوریه به عیسی مسیح تینم بنگاهوی چیه وقو مگود هلبت وفتیس کرن ایمات کرن گلکی گرینگا یعنی استمیت شد بیجم جا اندامن دیری را کسی ایگو اجبوانا وعظکم اد بیجم تمروف تنه باوریه بدلو جان بینه به عیسی مسیح و نخوازی وفتیس بگه جبرکو تصدم تنه لهمبر من بسك نيكو از وفتيس نبا
ما قوم باوري اني جبوش ازي وفتيس نبم جبوش ازي ايماد نبم جبرقو وفتيس كرن تشيا وفتيس كرن هو دما از بعيسى مسيح را دبميك از بيرا دبميك دمرنا ويدا ودفجينا ويدا از لسر مروفي خوي كيفن دمرم وسامايه كيفن دمري دما از جناف افيرا دبم از تيم فجاندن از دردك از رادبم جيانا كانو او جيانا هاني جيانا منينو از نجبو خا جيان بكم ليجبو عيسى مسيحي كو دبرمدا مر ورابو دست بيكي دا كي او مروفي اي وفتيز بي مروفي جو باوري اني يه باوري اني وفتيز بو شخو قوت باوري نيني توفتيز نابي وعيسى مسيح جمرد بيجي ام قوتنش كي بستينن ام جمروفهم بستينن لي ام جي عيسى مسيح بستينن شخوجي قوتنا قال لك جرينج مرة او دما كو عيسى مسيح بخود بيجي عيسى مسيح دو بيجي يه باوري بمنتيني جيانا هر هيجي رهيا جرك از باور بكم فخلاصيه من بباوريه نب وفتيس كرنيا وفتيس كرن جرينجا مهمه حلبت جرك از وفتيس بكم جرك از يعني امكارن بيجن فرض كلمه فرض المروفي باور من كو وفتيس ببي تشتك تنيا تمنع بكي قوت وفتيس نبي تشتك تسال دم تنيا نافبرا تو وفتيس كرني بقري تباور مندي تتكاري وفتيس ببي وش خوجي براي من تشتك هيا جرك ام سربسك ام كرد جبوما برجارة زحمتها ام باوري بيان وهجر ما باوري اني زحمتها ام اعلام بكن زحمتها قوم روف زانيبن ازد يعني از جمال باتا كيما ام عشيرا يعني عشير جي قلقي زحمتها زورة او برقالة عشيري زحمتها قد نافدا لس او لسربن قها كينا لس دقولة كيدنا واجي هاتم باوري عيسى مسيح اني از جوي اولي دركتم وشر قلقي شي دبي فباوري دما جو بين اسكرن از باور مندم قلقي بروبلم جمرة شيد بي قلقي اصطنجي جمرة شيد بن نافبرا من وعشيرة من دا نافبرا من ومالباطا من دا وش خوجي وقتاقو از وفتيز ببم هين او بروبلم هين او اصطنجي زيادة تردبن از تميت شد بيجم از بيجم تباوري اني تي وفتيز ببي نقرك بدي خويا كرن جو تفتيز بويا تاني ديرا تاني ديرا تاني مالباطا تي ديري او زاني بن جو تفتيز بويا قال لك باشا يعني كم زيادة دسبيك يدا بشتي ويا دما قرمتا حشك ببي وقايم ببي تتكاري ايدا ايجار تبدي خويا كرن جو تفتيز بويا دما ترسع تشكاسكي تنبي وش خوجي دركش دسبيك اذا ترسع تشكاسكي تنبي يعني قالك دبيجن دبي ما از بفتيس بوم يجمرا اصلانجيه كما زنشي بي از دبيجن دسبيك اذا تتكاري تا اعلان نكي قلت بفتيس بويا ليه قالك تبفتيس ببي هلبت قالك تبفتيس ببي چمكي تشتك تلنا ناف برا تو بفتيس كرني بسكنيني ناف برا تو هنا اصلانجيه شي بكي قالك تبفتيس ببي خلاصي بفتيس كرني نا بتوبه كرنا وباوريا بنافي خدان عيسى مسيح وفتيس كرين جرينجا هلبت جرينجا امين قالك سباستكم براي من ده برنامه بيشتا امي هناك دنشي عمل سر بمجاري بالسكنن اجبركو قالك مهمه ام دزانكو ابراهيم نبريا ايمات بوني بريا باوريه خلاص بكو ام جرد بيجن بابي باوريه وكي كو عيسى وقتا كو هاتا خاص كرن ياك الملي راست ياك الملي تشابي بو يكو باوري بي عيسى جي اني كو هي ايماج نبو او فرسن جينا كدستوي لا عيسى جيرا قد براستي اشترى دبيجم جيكو ازهر بتيجي لوربي تيجي بمرابي ام كالك سباستكم براي اسامه بله تماشاوانین هجا برز دخوازم دیسا از نها سترانه که جواره ببیشم نوی سترانه ما دنگ خدا امی به هفره گفتار بن امی به هفره بنیرن که براستی دنگ خدان دنگه کی چواه
بنگ خودان حتمن از رابون سرخواه من بره خداوی چیه هری تیراز بنگ خودان حتمن از رابون سرخواه من بره خداوی چیه هری تیراز یا سیانه تبوی آگر از دشاوتون چیای سیانه تبوی آگر از دشاوتون قادر روح دیرون رنگ خودم تبدو گرد سرابانه لکه خمو خمین چه پاسز داره رنگ خودم شیرین چه هاشمت داره از بوم حیراناوی از بوم حیراناوی رنگ خودم تبدو گرد سرابانه لکه خمو خمین چه پاسز داره رنگ خودم شیرین چه هاشمت داره از بوم حیراناوی از بوم حیراناوی مگلنا بدلکی پاکش امبر خواب بدن چیه هری تیراز ورنم مگلنا بدلکی پاکش امبر خواب بدن چیه هری تیراز پرسکه ها خودان بوی جان من بپرسون خاطر روح پیروز پرسکه ها خودان بوی جان من بشوتن خاطر روح پیروز رنگ خودان وکی بروز که داغشه هر دو از من بدن گویدشه رنگ خودان خزا لند تزایی همشیره دو پرزی همشیره دو پرزی رنگ خودم وکی بروز که دا بشه هر دو از من بدن گویدشه رنگ خودم خزا لند دزایی همشیره دو پرزی همشیره دو پرزی. بله تماشاوانین هیجا به برنامه کدن دیسا امی به هفره بن نهادما و خوش شوا و خوش به دخوشیه ده بن برکت خدان سروه به و چه نخوشی سروه هیه به ناو عیسی مسیح هر نخوشی جلاشی و درکه و قنجی وره سروه